أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وسكه من تنكوين نعمما ننجري ما آتاو دنجرانو أرو أقول لقو harsa wala lakake woni dangitay yerogo dangiti wala lakano kuinen kini okarmo ustazu bakare haidara arikawmu o kuinen kini mosri kedanga lesiten kramo wa suko manten kuini terenganna nan yuguma ayarma o kuine kragando kata asuko mantenga wala lakake orni dangita inshallah pour que fame go kitenari o maremu ora ko inanti yahudiyanu iri fere bure Allah harenga diga Madina munafiqinu aw yahudiyanu kunyan jope na tirndu aro tambinen kiya Allah harenga aro salama unga nemando kisenga kama kembra kebe gani yahudiyanu fere burunga wonyi kunya kama na ko agaben mosiri ka orni honne kunari kembra nan kitana nangiti wala lakhinga yahudiyanu kube gani Madina taganuwa Allah harendiga Madina nunyino ora ko inanti ita sababu Madina nabillahi Dawud alayhi salam adanginte nambu Makka au kama nandiga Palestine adangiro Madina ara ko iterlemwa nanti kedebe be hay nabi men lagare agana khi aurni bire kedebe wa aurni fati kedebe ata uralin gemuke debay kinga ko wati be yahudanu benu ganyire honura munda ma nanti wotawunu kedebe nan nabi melgarendu dauda kahana dungira nan tuntawu na dugu kembrenga qabla dantano ken ora ko nanti banu khureza banu nadir aro banu qaynuqa aro qaybara yahudanu bo qabla bolo faranga bengo kuro mena ka ken qabla qorunga kembrenga ga taw Madina sababu be kenya haike ka Allah harengari igunda suma nan taw baki kunyeri birambe Allah hare ne manu kisenga kama gari nambu makango ni kembira ida hasidawu aro tora ida ken jonkoi kata Allah harenga ne manu kisenga kama kenange hale Madina yahudiyanu kite wo haiga dangi iro mena ken kite ida kite ke utu kata Allah harenga ne manu kisenga kama kiteke kira udukata Allah harenga surohilla anjene surohili ga jene surohili be muhsininu yani udomi yagini kemrenga sheraun sigi ukama sheranga sheraun ko mobe ken sabati ukama kemrenga yahudiyan kramonu uti yahudiyanun kutunda kariya kiteke kina Allah harenga kemrenga kitenga o ma mobe agana ko kemori kinga koini nanti hangamani ka agana ko nanti ungiruru ngarea nanti no sigini no gula muga kara agana ko ni killa halari kinga koini nanti nabi meni na sababunya ikumma ira tawreta kitenyila kebe gani giruru ngare ayanga ura kenyila na yakangai sirebe gana jene ayugu manda ya garma agana sabati sera nungana sabatan kama keta iwo anya ala kempina niniti sinaminenga wo sinaminen jurni na ken disa anya ala kenga kembirenga yugondo yare na setu ni haren kama na halle koi hare mpala manginga na qorom mangen koi haren kana manginga kembirenga wo totanu yana na akatu ganyen iwo ma kenda wanda ti ya henkacenga iwo kenyana na akatu
yo yarne tagai na debe munmunu tagai kenya ni isariyanga irahimbe wara giruru ngare mbatene qur'ana aya bega yanga tawreta rin nanti jena na nyugumanda ya adama agana sabati kama sira ungana sabatu kama kembrenga anu sigini nugula migakara kembe ira kenya haragu na kenya ke sariya nyengente iti merasa kadiya kata Allah harenga agana kara kemore nan ta ne sedune harenga mana nyaretiya kembrenga kinga ko nanti hangamani aganati ani girun ngara kembra kinga ko nabi mena ka qaradu tanga girun ngara ke da kama dunga kinga ka kunda ko kemore kinga ko ni nabi mena me kama qaradu tangai kembra urikata Allah harenga warikata Allah harenga Allah renda koy iya nandi kembrenga i qaran kombe gono wati kenda baitul midras keni i qarlay way Allah rendi gano nemanu kisinga kama Allah rento dangan kembrenga asa ondengo qaramonu benui qara kunkoy parce hay gardi kite ke o tawreta noni ay me kitabu keni tawreta kite ke o ken noni kembrenga asa ondengo qaramonu benui qara kunkoy ndo kunnan se kembra uti lengi kotage madina sereganta serebenu kane tawreta to awundi ken serhana ken ibn suriya aro abu yasir bun aqtab aro wahab bun yahuza kusoro siki ikahuna kya koi nandi lengi kotake madina noni sira sunda kusoro siki kama tawreta to awuni kemra Allah ran kite nan to dangan kusoro sigiri angun kahanan kahuna sirbana kini azu saundengo sirbe nandi kinga akanen to awuni kinga abu yasir aro ibn suriya aro wahab bun yahuza kemre suka humanten kahu nangemari nandi keta ibn suriya nandi tuawu kenyo suka humanten kane tuawuni akotan kahana kenya yi isuka humanten leminenga isun yang krisa udina kenyi kutukuro lemina una kemre Allah haren kita ndi ibn suriya ra tuna mewari kemre ibn suriya ro Allah haren nemanu kisenga kama udiya mewari Allah harenda aha karen yankani kota qorundi kota benu gaddangi ati ibn suriyara kanu Allah ire simme kotai Allah gara kisini firawna kota be gara hangen bo nangum ban israila goddangi ni firawna ri i kurlemu ara kuntunyi de hangeni Allah haren ne manu kisina kamara ibn suriya ha karen yankani kota qorundi kota qoru benu gaddangi kemira Allah haren ta dangane angum pai garti ke kitebe yala kenta tawreta ruwa girur ngare anta tawreta ruwa ibn surati at Allahumma na'am at Allah tungiyande aw tawreta ri ka iroqiya nanti olli angana kora oy mi haya nyana mo angana ken kora kin akoy nan dan hankamai ka angana ko nanti girur ngare kin akoy nan dan nabi me kana ibn surati atiya abul qasim at qasim hawa unya Allah haren qillike wa ke toni Allah haren da musiri adiya qasim hawa yahudiyan ku iwatu nan tani nabi mere iwatu ka kanuran ko tagunyen kembirenga Allah haren ibn suriya usageni kata jama'a ugari watibe Allah haren di keta qarti tawreta agana qara girur ngare aya aw tawreta qarti agana qara kembirero tawreta ri irakin hoy kemo kamara qara honu meti turagini ibn sure ala kulli hali khonira tawreta kinu hoya aw kamana khara ke giruru ngare ayanga ako sayri kitembi ni kengama nannanga no kwa kinganya banala renti unsage una khara khari usage ura khara ake giruru ngare ayanga ri kitembi na kama mekenda abdullah ibn salam arai kello salama woni wala ken salama won qibarin kunara gilli ala rendi ga kota madina gilago quba no khunga agamar madina hina ken salama Abdullah ibn Salam kemrenga aken kiten nan tinto himbe ko kamana tawreta qara risiga imeni atan sage ana qara ara qara aken giruru ngare ayanga ari kiten bihina kama ban Abdullah ibn Salam ra kiten duba kama tiken no qara kemrenga anya wajibi ngasa ara qara ken di besura mu giruru ngare aya aw tawreta di kemra Allah ren da sabanu nyamari nanti agar kiten woni kininge nanti na kiten gutaro mena kemrenga
giru ngare ayanga wa me kitabundi kemira ara sabanu nyamari Allah na sabanu nyamari nan tundiga yiwo kero yagare ke undu gulla mugakara undu sini no gulla mugakara na sawuya shera gunya sabatu kama wa musinu nun kahanan musinu ngren khangai sirbe ga dumi yagani kemira kinga ya watu Allah renti yahuda nda tibune ngarare mani sababuni honga kitabundi aw kenyilana ke ana kenyana mani sabura aya be sabadin dinga kitabuna aw kenyilana kenya anyun gilunwa Allah rendu jiragi mosiri kemira gudan de ta Allah rendu ma jigiya ti ayla sababunga kite himbede ti kotai kiten sabati jenayen kite a sabati hangama leme go kama hankama yugo karunga ma anayare me wal manaya mareme keta kitenga sawata kama nanti ajene an kawana girurungare keta ura tawreta qara nanti sharia na an kawana girurungare kinga ya watibe hangama ke sigi nanti anta girurungare ke antanyana imare me ke anta girurungale hangama ke barti ura nyange nawa kembirenga anya sababu makata sharia ke golini hangama ke remenga ila kento kono kendangi kempale hotana rijene jene nga sabata kama ila ken kanari atuwa girungala kinga watwe ken karungo kun karungo kanari sigi nambarti iri sereke na nanti anta girungale tinda girungale ngani ina jopa hangama kere menga paske seran sabati ken kama umakatanyana kemera ugana hangama kere men girunga watwe kemera ugun kanawi isereke kiniya wo seran urna kama kinga amakatanya na ken kahanai kembira kembale sirata na rijene ila ken kahana ila sabadna kaman nanti an kawa girurun Allah on kawa sini na gulla makara ken kahana sirali barti iri sirana nanti aiwa hana kero hillandike foge sharana bukunyar hina kembira na kidena bukun siril keta yawde an karmonu imiri mewari keta tina fere munduke kebere na girurun ngare ayanga ina dabar mo mundai kinga nya watibe uri gemari nanti sasa girunare ke aya ina hotana warabateni email na hodda wari na warabateni kinna kangai uti serbe gana jene ayu manda ya galma gana sabatu kama agana uga yari dongu tina sinambine ko na iya la kembe tankatai kembra no tawni haren kama na halle koyi dokane bangina haren kana bangina kemre ati kebe gani ya henkachinga una kelliga ya henkache ligante una kello gitorojin taye na ken suke ni nangite na kenya nukatu una debe munumutia kemre wa hagra kya dawari na kewara girurungare ayambateni ya kya dawar na kewara girurungare ayambateni kenya ya girurungare aya kusaga mungai wa karna kunta golintai kemre Allah renti angungana bara Allah ayan sigin Allah hadwa na baraken sigin kembira tikyawo nyana sirhana nga himbe go Allah aya go golintai ago hadun sigin kembira nga kibara bega dangiro Allah harina kennike kenna ngi halle yahudi anu ra kibar gabe nya qora khentar ne katiken sui kembira wa ko ni nanda Allah hare ne manu kisin akama iro ke kibare qur'ana nyanga kiri qur'ana taqammo أتي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا كي آية يعني قال الله هرين كما كي قباري سورة مائدة أتقامو أتي يا النبي نيمي يا قهاري أتي سرون ما أنسنوني سربنوغو كينيني تي كاهراون يغو تاونونا لو كاهراون كيني منافقينو أرو جلي يومنا سربنوغا تي أتوني تي نينينا nayi isonome maslamao woti rakano tungoni nayi isonome ma tungoni aro gili yahudi anun qahanai yahudi anu benu sama'una lil kazbi
ati mukana nyangu yani gare nangan ina gare ya terengana ati sama'una liqaumin akharin ati terengana ngana nu yani seru dangani kene sertanani lam yatuka kun seru mare anno kuma himeno hagara anno kuma iwonandi ame terenga ke sabura serbenu ga mare nandiga Allah mi kunda munafiqun gollenya hake aro yahudiyanu iwonandi ame terenga ho onda dangini tarunga ka undanya nati ongolita ya iwanya na nandi Allah mi nanti Allah hare yimera keko ati wa kenyana liqaumin akharina lam yatuka wa kenyana seru tananu ara himeno ga mari andingira ke kemrati yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadi'i ati wo alla kelema yo kenyi lana baki plasini girur ngare aya o hagara qisango ni sasa ira kenyi la himbe galli imen yonkinda na kengara bateni kemrati yaquluna iwotini igara serebenu warani alla harano khwana tan kidiro mena irinte wotunu dangan inuti tum haza fakhuzu alla harenga na kekina ay o me hayd diga mobe kama gana kengina ay kembirenga karakelliga kiya ko yin nantin nabi mehe hankamayani wa illam tutawhu fahzaru kemira agana ko kon mo tanari himbe ga to qallege kemira kharadu kurosayre nabi mehe kharadu kurosay kiya ko yin nanti agana giru ngare nyako tunwa ma nabi mehe kagana hotana ko hayimbe kama gana kengo kiya ko ni kagana kon mo tanari kiya ko ni nabi mehe kemira Allah haren ko ni da sabanun nyamari nan dundiga yugo kero ya arke undu sigini no gula mugakara wa uraken golle kahana kama yahuda nun butu isage butunte isage na sabu ya yin munana Allah hare ne kun sagonya ko kembre kun yi mego Allah halabe kama Allah hare nan to ken gama Allah hare madunga ken ne manuki sen akama kembre yahuda nun kabara gaben musiri a orni o waselo kene o marem Allah hare ne manuki sen akama ara sino tami aro siko ara Kenya ya maka sino tamiro siko ara Kenya maka kembirenga kensu ko homantenya sabare nondi yo silaminun torno iwi kana iwi kata yo honu me kalli yo honu na brembo siniya yo honu kanun gagana kensu ko homante sabanu ngana da kata la la haran wata qasabari kembirenga ige manya marti gajangi itoge mori na makantaren sunya ke mori na lim madina ntare iri uchinya ke mo khanari kembre na kebe gani madina ntare kasonyerundi qur'ana aya wono kenyanka na ordun kini Allah harenga nanti idunge silaminu nangaja kenyanka madina ntare non madina ntare kasonyerundi ke aya yanka ke aya na kangai suratul hajri Allah ta qur'ana ri a'udhu billahi minash shaitanir rajim uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulmu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah kemra ke aya riyanka ke aya urena kangai allati Allah arena nema no kisen agama ati idunge sirudangan ungaja uni ini tamundwa ini haqemulu idunge udangan ungaja ati dungen sababu na khangai bi annahum zulmu ati kumbe no hayken islam ne kui a utonyere kairun di tonya lala su ko mantengama kembre nga atlana ayake yimen khoro ta khangai ati wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kemira Allah ne kata nan ya idde mannen kama Allah da ordun kina nan tungaja wannan ti Allah widde mana kahana ati allazina ukhriju min diyarihim ati kunya ni yomunga iri buni ikanundi bighairi haqqin na yamayati tungsui iri buni ikanuni na yamayati tungsui ira honu na buruliya ira honu kanungaga ira honu me kiti duragu honu tambo iri tamon kanuni itamonu bengo seruma nanti aywa serusuma itamontuwa kembira qur'ana yanda kiyan sabatini nandiri buni kanundi agama yati tonsui ama ya ho sabura illa an yaqulu rabbuna Allah ma itidro o kamani Allah kiyan sabuni ke tora sugar kita kembira nga wani kata Allah renga watunu bin Allah renga tun sabari ikima dunyati gajan ikima nyamarti gajan ya ake aya yani aya hanai himbe gara silaminu
nyamari nandi inu du defa ungaja kira nya bana Hamza bin Abdul Muttalib ati Allahu akbar ke yan kai ga lungo sahaban da mobe tar hugum da ko nanti sahabanun giri wo kuma me ambraze nyagal mobruma parce que kahirin an kana awan kata awa an kalime ho nda bakari anya marta nan sabari tana lahala yake mawad bagari ko keta nan tanan du defa kembra kenni bura khaywa kenni hanki katura khaywa kellungo sahaban da mosiri nayi sahabanu woni ga qorti kay nan samiya nyangin kane kasisa Allah me hagara aya nyankani nandi idungera ira idunge ungaja ini du defa kellungo sahaban da mosiri ke aya ke yanka sunkaso Allah harin madinan tare aqasun yerundi ora ko nan Allah haralo madina mauludun qaso yari mauludun qaso kena rabiul lawal Allah haralo kenri donc kion ko qaso yerundi sunkaso hana be Allah harin madina kemra ke yanka kenri kinga nya watibe Allah harin kitena sababu nun dabari sababu nun ne kangai kembirenga madina makan kongo dangini do debu benui keni madina tatin debunga Allah ren kitena sulhun da wari ro kunno mena kadan kada yago ma qabila yono wodi juhaina qabila Allah ren da sulhun ya iro kunna annanti intu gaja no kahna ma gaja kembirenga gemo kanen da wari Allah ren do juhaina kunna kennan ya hale Allah ren kan sababu tanadda wari kebe gan mo soro nenga ira kenjopa parce que ira tuna di salama won konne agabende serebe no go salama won konini gile kahir nunga agaben mo siri kemra ira mo soro nen jopa kenanga Allah harani sirun qini madina tatindebunga nana man khullatu purgo na debuntu ina qabila nuntu wa ina kilu qoru aro kilimbo ndiranu ina kuntu bagamere Allah harani anyi sete go kapame no khira bangi woy undiga jaten tauni no kunu la halankama na sababunya gajen lantanya na mango territoire bera na kentu Allah harin jope na Kenya kembra territoire no benu madina antrazi ari suka mantenya munu natu dewu benu gono qabila no benu gono kilu qoru benu gono kembra kunsutu kendange halesa tar hugumunda ko inanti gajange salama on gajange a jopandenya hake ordun kini kasunyerundi kembra nange musonga songa kemira salama on gajenga ajo pante hage me tarugo munda ko nanti madinan tare no ne sino tami be gorniya pasa Allah harelle ne sino tamanya madina aukte nan fati ne manu kise ngakama haken sino tami no ndi kemira Allah harenga gajenga hakke benya tarugo mula kinka tukenga Allah harenga kurebe monsro ndi ay meganta kurekere wodni kenda sariya Allah harenga sariya be buna gajenga kure au kure mformene na honya yungu menga kaimenta kurekere keme wati kena sariyatu ala harengra kembenya kembrenga kyo geme tannate aro segu wati himbira kurelle manu ala harenga mega mabudo kurebe kyo geme tannate aro segu kay wati himbira ghazawatu ni himbeno ala harenga mega bugunan ka kurube ni wati kunda ghazawatu ala harenda ken tampile aro nyeru ghazawatu ala renyi mego kurebe da ken tampile aro nyero anya tampile aro nyero ara kenyanya kembere nga tarugu munda kesabatindi kembere nga ala are nema no kise nga kama mosuro ne ndange hale aro sababu ndange hale kembere nga ara kibare mu nanti makanko nanti ibu kata shamia na sababunya konnu mpo hana ken ko tanga kenyi quraysu ngara himme ya sahaba nuwa ken fo den dasere ora ko ina tira tora modelin sunya ira honu manira hawan sukari kena Ammar bin Yasir irama Yasir hawa Yasir ra ken kari nan lena Sumayya khana kena mai na ken kari gebe na khababu ira yimben kum kun qoronundi Bilal nu ira linyan kadem modelin Suriya Abubakar imira tora gabe kita sinna Abubakar kembrenga magango ndo quraysu nun kodna maga ala ren sabano ara quraysu na kinna ko hitu inta keta imi tawnu na himbe dugu kinna alla mena ordun kiniya ni tawna kinna dugu don ken woni ganya
a bana suwatu annan ga jalema aga na me war himbe ga war bana sokento kembre ngai kanu mo soro ne ngasa yogum na kibaru mundu ora ko ina dala arenga jope na himbe ya quraysun go dangiro dewebe nandiga shami na sabunya quraysunu unye voyage no hilla nyana sinendi ken voyage no hilli kune ngati yobaka nandiga sham mulle ngati yobaka nandiga yaman kembra kun voyage no hilli isinembira run yikitene kendi bala renda jaten tagoni angra wore sere attonya ni rakenga kasahu agotonya ne yana hakika nyime hinu hilani anga yini anon pakani kenna ni hale ajuwan ka hana koteni hoama ku hilli kwana serenga latonya nenga anon pakani anjuwan koteni kemrenga Allah rengra kentu watibe akitena sababu nya himbe o hakar ta ngirni ni baga quraysunun kama aro himbe go kanenga le kama biraru mangendi aro nabure mune mangendi kenna kanga ivaz kilu nantora taw ikane keta na kuigo forme kuna ndia taw ikane vaz kilendi ni naburu mbosia na sabu naburu benu go ima ahankani Allah harin sahabanu kun naburu na sabu nya angana taw hijire ne iwan naburen suriga na yana buasera anta monu benu go ne wa so kanni na amma sabe go ne wa gagana an kanu wi gagana kebe gani Shuhaib ar-Rumi ora ken qisan sa ataron ga manan nangi ken na buren su ko homante rargai kemra ma ayango yankana na Shuhaib khabarun go Allah arende Shuhaibu ajawu atono kembrenga Allah arenga khabaru mundu nanti makanko yo voyage do kilubeni kempo kore ken Juhainai ora ko en Allah arenda hoyenda bari sulhun da bari ro Juhaina qabilan na sawunya makan gon dangiranyen kinga ya watibe tarugum na gona de Juhaina ngana bu Madina nan jongo makka yankara sikandi kene jukemo gema Juhaina na kokai wo makan gon dangiro no ina da Sham kembira Allah rana kawara mu nanti makan go udangi udia Sham udia Sham idga yokun ko marsandis non ko irinte yo kamanali mais iseteke voyager nuku kamusiki sere kunya yi kamana voyager yokun komani yokun nkompany kamusiki sere kahir nuku kuma na qurasinwa kamusiki sere ke iyo mankawi koma Abu Jahal Abdullah wa Rasul Allah qonne aro Allah haran qonne kemira kenya yi kahir nuku sete nyungumenga kahir nuku sete nyungumenga ke Abu Jahal kemira Allah haran ra kemu iri watinga kinye Allah renda kurego forme wati kina sariyatu ay meganta kurebe tanjike sere Allah renda kummo onsuroni tanjike sere ke iyungu mawu arakengina Hamza bin Abdul Muttalib Asadullahi wa Rasuluhu Allah renda kureke yungu mawu kinikenga kemira Allah renda darapo yugo city ken darapo kinyen islama won darapo hananga darapo bega city me ara darapo ke kinu koy lakin Abu Marsad Kinaz bin al-Husayn Abu Marsadi Allah harenga darpo hana be city aga kin serebe kenya Abu Marsadi Allah harenga kure hana be ya salama woni kin ke kure ai arayun mawngin Hamza kure ke tanjike serani ile jongo ya kanno koyi wodi kenda Saiful Bahri ana Juhaina qablan sirun ta wondengo dingira ba ana kenno koyi me kilo khore wara khen wodi Saiful Bahri no khunto nyani kembrenga kurege jonko ino me diga ime na kangai umade gajan ime kanema o diga na koyi makango nga na dikata islaminu e kana ila yudu defana makango islama o mfugar liga na mowe yana wote an islamin kalli honda bakari anga kata ndita montu wana anga kana ndita montu wana kinna yi ordu makini nan tuna gajan ya makango na sumo na kella hala yari kemre wona koyi makango na diketa imenu raidu fid imenu raw idu defana kembra kenya sabuna Allah arinda kureke wodi kurebe la sariyatu arabun kanni tanjike sire na yung maonki na Hamza bin Abdul Muttalib kembra udiga naniga tawu quraysin ku kane
ora ko ina da quraish nugo kamusigi sirani wo kamusigi sireke iyu maawoni Abu Jahal yama wa kureke giri sunqa son no ngere sunqa so kengani madinan taren qaso nyerundinga madinan taren qaso nyerundi ora ko ina dikkani kure hananga salama wondi wala ringa darpo hanabe sidi salama woni kenni ke wagara darpo ke kenni serebe kenni Abu Marsad yai Abu Marsad darpo hanan kenni ke wanya sunqa hanare kembrenga Allah ranya sai tawu na quraish nu kudu ma quraish nu ku gunta to khabare be wotari me yari bala meri iri me ware qurain kama i face en face igra me ware watibe Hamza ari itanjige ke sere monsroni Abu Jahl qanara ikamus gisere arake monsroni keta annan konne aga na me war guneni himbe ga waru mena awatu kema ke mon guneri bana supere tigajanya kembrenga ipere hale tigajanya hono wadi genda Majdi bun Amr akeni Juhayna al-Juhayni ken Juhayna qabla an qirsay way kembra Kenya lero uro mena Hamza aro Abu Jahal no mena kebe gani gajenga na kanyu ne nyari purge gajenga ki garandanya na mowe ken kala yin lehrungo Allah rendo Juhayna kunna ken nange halle quraish nun kana darun tawu ni Juhayna kun kama ken sabura kunyu manke ngani Majdiyu bun Amri kelli sehe iro mena purge gajenga ki garandanya na mowe Allah ranya ira to ken kalle o maremu ke gajenga koni Allah kita gajenga ma nya kari na sabunya Majdi bun Amri al-Juhani na sabunya ken sehe iro mena wala ko ina dillahi ni kundo salaminuna bo maga gon kana kunga dar dawnya kama ken sababura gajenga ma bu kire kari me ke gona ne gajenga hana nga drapo hana bega city bo drapo city drapo ke taruko gumunda ko ina ti drapo kullen drapo nga kini sirebe ken Abu Marsad Kannaz ibn al-Husayn waqili Abu Marsad akene sir hana salama on drapo nga kini salama on drapo hana bega city kenya haike wa kini sir hana be kenyan Kannaz ke waqili Abu Marsad wa salama on kure hana ayung me Hamza wa salama on kure hana kenni kiyai kure be waqili sariyatu Sayf al-Bahr kenna ngi halle ora ko ina ndikenya madnan tare ken hijira an qaso nyerundi qaso seguninga hotana tokike ora ko ina ndikenya sun qaso ni bo kebe gani sallan qaso ken shawalan qaso Allah arenda sariya tanagirni ken kure tuna ne Allah harin me ganta kure beri tar ko gumu mayo kenya khali as-sariyatu Allah harin me go kure beri wo ken khali ghazwatu kembra Allah renda kure hilani be girndi salama wondi madnantare nqaso segundi nange mushawalen qasonga kingani salitune qasonga Allah renda kenya tandume sere kenda nume sere ayung mauni koma wodi kenda Ubaida bunil Haris akenya ni kureke yungumenga kenda ngale darapo Allah renda darapo tana siti ke kuredi ken hana kilorni darapo kullenya ni ke kai Allah renda darapo ke kin koi wodi kenda Maisaratu bun Asasa mastahu bun asasa radiyallahu anhu Allah renda darapon kini kenye ke gajangere ne mano kisin kama gajangere ke lamurenyi koni harsa quraisinu gajangere ke lamurenyi kama quraisun ya lamuru quraisun sete woyin kamana li baka voyaziranga Allah renga khibarin kita kemira ara ke kure girne kene tanu mesre nan tunga tawu quraisun kukane ke saura igrawo kanenga lusono men mo aro ni i marsandi sunu ligiya na hama honu ben goy mana kelligiya kemre na qurasunu ku i jatenyi kamu hilisere i yungume kenya Abu Sufyan bun Harb kemre na uga jongo i kata no kube wati kenda Rabi'a dingira o jongo ikata noy na sabunya quraish nugo ibunte voyaziranga
ira kilembo gondi nandiga arabiga dingrake noni jila kai jingono wa soke ngabe ngono noni jila kai jingono wa soke ngabe ngono udiga ken dingirai kinane arabiga dingrake udiga no na sabu ya soke ngono wa jinga hana gabe ngono udiga ken dingira Allah rengra khabare mu Allah renda kurengirndi tandu mesere nande ken dingirai bo tandu mesere gora ko nandi iyungu maawni koma iyungu maawni ubayda ma kayro no nyungu maawu kenyi Abu Sufyan ibn Harb wani kema udiga idiga ime ken no koyi undiga kurege gebu na sawon idiga jilla kheke yoko mani dawanu nyigandi sokendi wo jenga na min kemira kebe yana ubayda kurele mugui gili iya nga sawa Abu Sufyan kurele mugui bana Abu Sufyan kurele mugui ma hotana ya e gosa gari mo soro nan setu idawanu kama na wure en kiten sawni ken no kusui iwuru bo kebe yana islamu nga kunguru di halle islamu nguru di halle birambe islamu nga tiddo ya Abu Sufyan ari kurele muri khallenya kala hunci serenga yokoma kala hunci sere islamu nga kembere nga islamu nga hanala kala hunci seriya keta umakata tindono me khale kala hunci serenga mi go porotono Allah ya islamu kite masai kama qatar ugumunda koyi wati kebera Rabi'a gajangi kembere sir hana be kala sere ken Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu pasa kenyi ke kureri tanu men sere ga kenyuri ma kempan hanana kalan sere kala huncen sere kenya sabu ne tarikhu gumoti ne sere hana be kalan sere salama woni ken Sa'd ibn Abi Waqqas na sabu ya ora ko ina dikure hana ke gajen maya ken bukur hilaniya kala hunci sere nya ken masigi fasa fas qurasunun kuma nan wuru kayo kuma kala huncen sere dia ke sabura ilo salamu na matin dia kasir hana na be kalan sere ke gajangare ken Sa'd ibn Abi Waqqas ken tarhugu motini aken sir hana nga salama woni himira kala huncen sere kemira ke kure khana qurasunun diga no hiri kendi ay qurasunun diga no hiri kita masai kama ora ko nan de Kenya hijra en qaso segundi kemira qaso be go togini Kenya ken hijra en qaso kabudinga ken na en qaso ala rena qurasunun kabaren gita hilaqari ken no koyi ala renda kurengirni kureng monsur ni ken kanai woti kenda qaso anya qaso be rizul qada ken na qasunga na qaso ala renda tampile sere ala kenya monsur ni tampile sere ala ku monsur ni nantindiga taw qurasunun gane tampile sere ke iyungum mawni koma iyungum mawni Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu kuresikanike ala renda Sa'd yaya yungumenga Sa'd ibn Abi Waqqas kembirenga Allah randa drapon sidi ke khari drapo arakengin koy arakengin al-Miqdad ibn Amr radiyallahu anhu al-Miqdad ibn Amr Allah rendu nyamari nantuntere wurondi ke kurede Allah rendu nyamari hela khari uma setu hoyi unu tayi ke tampile sera suka mande kamanan tere itayi wa kenna Allah rendu nyamari nanti untere kiendi wurondi untere wuronyeri kemra kiendi mfo porque iqbarengo tunu qresunu amowe iranya ke more wala ke more ka jongo indanga ikata nokube ken garrade wati ken nokube rate garrade ke sunu dingira ni na sawa ya qresunu ngane qbare mo nan to ken go kilenyi lana nan dar bangi tanai ken qbaro ken Allah rengo kure mo suru nan dar ken bangi kanai ke su ko mande na qresunu na tun nanti igana dero bangi sui ikuma bakasera wegana dero bangi sui iwi gajana kembira iga dero bangi be keta ken garrari dingirai ala rende unyamari kengani Sa'd ibn Abi Waqqas ari kurele mukene tambile sere nanti keta untere urondi kiendi ini du foni kembira toke mori iwitai inda sedu hokama ala renda khotono kama nantugana ke garrari no khwa uma dangi noni nantugana ke garrari no khwa uma dangi noni me alla ranya yergo kene garrari no ke yergo kene garrari no ke iranya quraysunun dangi nonga tibito bane ikun keno kotabe twaran kine nande quraysunun dangi reddaro kemra alla ranya kurendiga no hidi uma me war khari kurendiga no hidi parce que ura
quraisunun do hiriti bito bane Allah ren kara ko innan to ma dangi ken dingira ken garare dingira ke ken sawni de jeng ma ken ganari kenni kuresikani Allah ren gara kuresikani be girni ken nangi halle ora ko innan di Kenya na an kaso yari Allah ren kurusika girni na temeni me hana ya sun kaso ni hilani ya saltu nan kaso ni sikani ya nan kaso ni kemrenga kebe gani kaso tamuni aro kaso tamuro banendi Allah arema kure girne gene kene madinanta en kaso tamuni aro tamuro banendi Allah arema kure girne gene ka kebe gani madinanta en kaso tamuro hilania odi safarun kaso Allah arenda kure girne kendi tarugumo di ken kurera ghazwatu na sawi Allah areni meni ken kureri ken kure yumanke kenya Allah areni mai Allah areni me yani ken kure yumanke kembrenga Allah areni me bugu ken kureri me serebenu wa bugu nan kai asuko manteni muhajir nanwe tanyere sere asuko manteni muhajir nanwe amma dunye lansaru nan kai yakiri yana muhajir nanun banan bo ke kureri Allah areni me ayung me Allah arenga ibaka ara koto de benyi meni ara madina qareha Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu ara madina qareha kenyi Allah arenda drapon city ke kure qahanari ay me ni kure be yumangenga ara drapo kulle nya city ke kure qahanari ke mara drapo ke kin koy Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ara drapo ngini ge ke drapo gume ke kure ka kure ga su komande tanyere sere wa su komande muhajir na ke mrenga i jongoira nya kambange i jongoira nya abwaw woti ke na ke sa no woti ghazwatu abwaw honotini ghazwatu waddan abwaw nukunga na koi wa hakarin wa yankana kangare Allah are nema no kisin akama alle minama ari ma amina wonyira bugu madina igada bugu madina sagante ke wara lake kin abwa wara lake ke Allah kirne kanenki amina tayno afatino wa urajina jallonino kenna Allah are mu sinotumi kembrenga ke dingira Allah ren bara gajange kurengir ni kata ke dingirai kingani abwa dingiranga kina sabune ra ke gajange to nya ghazwatu abwa manya madnantare sine banenti mande choi pasanya madnantare in kaso tamundi kembira tanyere sere kenye kurekeri wa suko manteni muhajir nanwe ka Allah ranya Allah haren diga iga imunanda quraysunu nyagemu qalaranya iri uma nyoro quraysunu ni rayo quraysunu langi rayo quraysunu nango ma nyoro kunne khari Allah haren sagante nanga madina qabla iwono woti kena banu damrata kene damrata qabla kemra Allah haren nda kunge mallemao kemra gemu kanne ndangi Allah haren do kunna kene banu damrata ngonga amru bun amiyata damriya kengo buga qabla beri me qabla ge qirsanya amru bun makhshi ad-damri qabla ge qirsanya kemira ge muqanni ndangi Allah rendo kenna na sawnya banu damrata qabla ge ken ga dingira quraysu ni dangiro no mosiri na ne voyage kile ora quraysu ngo dangiro bangisui Allah rendo ge muqanni sitiniro kunna ke sabra quraysu nugu igawo ikitana mowe kemira ge muqanni siti Allah rendo ke qablana gemu kanegen kan Allah rendi bismillahir rahmanir rahim ati ki hay kitabi be aga sahe Muhammadu rasulullah kin Allah qiharina aga sahe arab banu damra ta qablan sirna ati kitabi ke sahe banu damra tan konyara wa kitabu ke asabatin deni nandi banu damra tan ko yo hakarta gani wodun tana wundi hakarta ngo imenu kama hakarta ngo inna buren kama salamun turasunta kenya kenna ngi hale salamun de manen dangane salamun mu de mana sire kama sire be tora lamrutiya kemure na kanga sire be na alamrutiwi gajana kemra salamun woni idema kenga jange no progotondi keta salamun ngi de mana madama igama la dinangaja kage mukane ga sartini ke ti madama igama alla dinangaja ala renti atike kitabu sabatinteni
golle ngonya te madama yintenga wasahini jindi madama yintenga wasahini jindi ken akwai nanti gem khanige wona wono daiman parce que yintengo na ngara ken ra jindi ken sahini wajibi ken sawuni ken arabu nun diga kilena ti madama yintenga wasahini jindi gem khanige wono kembrenga ati aw banu damrata qabla gasrun qahana kama aw kun qahana kama ina islam nun jabe birambe Allah harenga na iqri Allah haren pita ingana kin idde maninga agana de manin muruma wa kana na Allah haren jabi una Allah haren dema Allah haren lehenga na kin ya watibe de manin kilendi wa kana na Allah haren jabi una Allah haren dema kemra ke gemu khanan dangi Allah haren do banu damrata qabla na gemu khanage gelle garen khangai Allah haren titi Allah lahidungi ike kama wa kun khana kama kemra ke gemu khanan dangi o giri gajanga be kanema ken koni quraysun koni diga no hiri ka kebe gani banu damrata qablan serunga gemu khanan dangi Allah haren do kunna ken gani quraysun dangi kilewai be ke so hay ferai himbe go quraysun tora keniya kemra ke ha gajangu lar yante Allah gana dunga tay misansin gabo ko tatra woni dangi ta kutenga o duwa on karna o Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله